ngishaphi. Hayi uCox yabona emaphatchisini mesho ukuthi bona okulokho abathi asilahleni i5 izobuya inqondo kaMkhulu bonke cazange ungene ushaye hayi next bocwaye hayi next and on the time yabona uMashu hey wawurafu ndodo wawurafu ngingawufanisa neSoweto ngalesa sikhathi yabo so ungayifanisa neSoweto ngalesa sikhathi yabo ivesani bese qala lento lena i-violence lasemateksini ngithi mina yabona nayike lento engingayifuni yabo hayi lento engingayifuni kusho ukuthi ngempela hayi ngempela kubi ngisani ngidecide ukuthi no i-tax lami angilikhiphi and ngaleso sikhathi ngangade sengifuna nokuthenga i-tax lesi elizwazi ukuthi libalance izinto ngoba leli ilona eseli source of income yabo lana edladleni yabo so nginani ingane ezothunga lesikhathi yabo and futhi yabona nginamahloni nami ukuthi ngizobuyela edladleni yabo so impilo ke ikanjalo impilo ihambe ngathi ujethi smooth ijike bro yabo so kumele ngizama ukuthi ngenze something yabo so ingale nkathi ke umuntu esegaxeka khona Sathane yokuhlebela manje yabo yabona so aqhama umngane bese umngane nami mfethu yabo ngiyazi mfethu ukuthi mfethu azwani mfethu leli khuzana nento eyamacala yabo kodwa manje mfethu nansi into mfethu nazi inombolo mfethu yabo na mfethu inombolo inombolo kanje yabo nje mfethu yabona ayikho into ngempela ebhlungu nje njengokuthi uhambe uyongena emlilweni ubuka akwenzeke okwenzakala if lana ngiwina ngizobe ngiwinele mina nefamily yami if ngiluza ngizobe ngiluzile yabo ngiphume ekhaya umuzi wami ngiwubuke ngibe sengithi na angazi noma ngizobuya yini lana nje noma lo muzi sengibuka kokugcina ngoba phela uma uya entweni njengaleyo either uyawina noma uyaluza or uyafa nanoma uyafa nanoma uzoba paralyzed yabo khona kodwa abusisa ukuthi no okay okwenzekala yabo laphe kwe engine sibeke i-rifle lona vele yena ozophakama vele lo yabo so ngisho ukuthi zize imoto awu yabona thina vele sikutsile ngala nangala komgwaqo i-gravel la yabo so kulula ukuthi imoto uyizumisa ibreak yabo kahle not ukuthi sizodubula sizobulala yabo just ukuthi sizosabisa yabo then thina sithathe lokho esifuna ukuthatha sihambe yabo so kanti thina asazi ukuthi lento inanokulwa kwangaphakathi kubona yabo so lo mjida lona osemotweni esefront and nabo bamsaba umjida owayeqeqeshile yabo manje kwanabo le mali bayayifuna ngoba ezinye izimoto zakubo seyishayiwe vele bona bacizelela la kuthini ukuthi nazi ukuthini lo muntu lona fanele lo muntu lona alokhuzi manje nimnqume hayibo ambusha umama ngithi ngoba mina eyami duty enye ukuthi ngoba sikhwama sasilayo ukuthi ngifakile ukhuzana imali yabo ngakathi ambusha engigijima kwanami ngiyakhona lapha kulele moto esesemile sivula icapha bakukhipha laba
sibakhipha sibafaka ngaphansi kwelokhuzana kwemoto yabo awuma ngithi awu nawo lo mjida lo uselele phansi useshayile yabo awu ya sondela usaphila hayi ngimdlula yabo hayi khiphi lokhuzana ikhwama lezi zemali yabo hey kanti enye plastic iqhume inanodaya yabo ngibone isishunqa lapha yabo sale ngifike lesibili sokuthi mina ngoba angazi noma uma ngithi ngiyovula lo plastic uzoqhumela mina bese iqoda angibe nesibindi mhlambe ngovula lo plastic hambe fike ngivule ngithi shunqithi ngikhiphe unalento ngilahle lapha ishunqele khona lapha yabo enye imali vele isithe ukukhuzeka ukudayeka yabo hayi sithathe enyakeke sifake lana kanjalo yabo hayi lo mjida lona ushakile hey bone isibhamu sakhe siphansi lana i16 shooter yabo hayi sithathe i16 shooter isiba ngakuthini vele nalabo abanye sesibahlukanisile nebhamu yabo hayi umntakathu ubothiwa noma ibhodlela lagologo umuntu athi ukwehlisa lokhuzana yabo all right hayi okay sure yabo hayi ngempela sisebenzile hayi kamina kawena okay sure yabo hayi yabo hawu okay hayi sihlukane yabo kwathi ngabo 1 ekseni enge koko hawu ubalo lo kuyena owayilida le operation ungibiza nangegama sibanibani phuma sibanibani uma ngithi habe amaphoyisa ngaka engilokhuza ngithi hey so ibeke phi imali leso sikhathi uyifihlile yo nempela phela yo imali phela sasifihlile ukuze ikwazi ukuthi mfethu yabo noma ubosho khona audit list izokwazi ukuthi isupport la isupport akho so si appearisha high court yabo yes yabo so sinama witness amangaki awu 35 esikolweni ngoba intwana ziyaphapha lezi unokuthi mawuthi zithi babam bongazitheli induku uyazi lokhuzana ungingiza ungingiza ngingathi kunama level mina ngingcono hayi ukhona kodwa umunye umfowethu yabona nje mfethu wabathi noma sengingiza azashaya phansi ngonyaka athi yabona ukuthi uthola ukuthi kwanami sengigcina sengimhleka nami yabo phela manje ufuna ukulikhipha igama kodwa manje aliphumi mara ngathi kuyathelela aliphuphu manje mawushela usakhula icherry bezingabhoreki zithi hey mananyana wena hayi no ilokuzana bongozi ngithi mina angiyazi le nto le hey uyayazi ke le agenge leyana hey uyithola usuvuka phansi ubuza ukuthi ulale kanjani la phansi yabo hayi bathathe bangimiselana bakushuthi bese sebebuza kuloko ukuthi uyana lo yabo kushuthi usesemotweni ekushuthi ke avumeke bese kuthiwa wena usenza ilima wena ngitshela ukuthi osofa laba babebhekiswe phansi ayikho into engenzanga ama rice echithiwe nempuphu yabona kushuthi bacabanga mhlawumbe imali mhlawumbe ingapha ngithi ayikho leyo mali angiyazi mina leyo mali tawo nisazokhuluma wena